بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الله. النهارده من محل HM، طبعا عروض حلوة جدا. شوفوا قدامكم المنطقات لسه نازلة جديد وانخفاض الأسعار. هسأل سؤال لمصر كله، للعالم كله، اللي يعرف شوفوا الشنطة اللي قدامكم دي شنطة صغيرة، اللي هيعرف جوه الشنطة دي ايه؟ ليه كارت شحن من الأسطورة ب 100 جنيه. يلا يا اخوانا اهي، وادي ال 100. اللي هيعرف ان اللي جوه الشنطه دي ايه؟ ليه كارت شحن ب 100 جنيه. اللي عارف اللي جواها، انا مش بتكلم، انا عايز بس اللي يعرف اللي جوه الشنطه، لان الشنطه دي راحه دي تعتبر اوسخ، تعتبر احلى شنطه. هي شنطه عامه، نشوفوا الشنطه ازاي صغيره. اللي يعرف اللي جوه الشنطه ليه كارت شحن ب 100 جنيه، وادي ال 100 جنيه اهي. احنا كده هناخد 20. طبعا الاداره ابو عجاد، البرنس ابو عبد الرحيم ابو عجاد وحسن حسني كتكت. اصحى كتكت صح النوم. اللي يعرف اللي جوه الشنطه ايه ليه كارت شحن ب 100 جنيه. يلا كده هات لي الطلعه كده انا ماشي. يلا كده اللي جاوب ليه كارت شحن ب 100 جنيه اهي. يلا سلام عليكم. هستنى منكم الاجابه في التعليقات والكومنتات في التعليقات. يلا سلام.